Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Terkemalong mentang segi kinong de gidon. Mana ko kendai lah andai ngiyo ya kendai naga kendai. Kita kadai de dekat. Nang ni na po achmera nang to. Na achmera kamdai na achmera ringi lalik. So what yung ulo ban na po amot kan. Nang tu ngiyo yo we kan. But we pasti. De gidon lang bat kambun hingi yo na ko ta. Jadi kita tahu seorang bang kini kat tengah kebang ni hapan tu penriu. Bat penop ya kerja penriu jongi kini kan. Tiele bat penrong yo drop. Aman lagi kena berjot jongi kerja penriu jongi. Jadi nak kita dilaingot kamu angot di barla uwe di pasir. HIV ni suhu katong kerja itu juga ni ekspor kalau bah uspret leng bau ni syringe. Lada ki use you syringe. Kabamot ba lati kina ba utu ba use lang itu syringe plus brand. Tunu HIV menda tunu ni tip ba vaksina. Tunu menda himla ba tip ukur utulan uhap lada kesam jo kami. Di kinong yaram lada ha kompoi perkat ba. Atau mengklihi try ke HIV kan put so we. So ma ko ki kun som la. Ka jingpang HIV ke jingpang AIDS ke APP lada kena ni lu drugs. Kan nam dei tang sat IP tang ma pidi tum tu la ne. Dei tang hon IP bu ladi drugs dei. Kemau kan ka apot. Ya ka bang nilai usno ba kita ginong pang HIV la ne pang AIDS mo. Hap ka do nak bet ka jong. Des mo ma kiar. Lai long. Lai wa na ne lai mau dia ya ka ni. Kerja tinggi ke papan tron kerja tinggi.